Mea te pō, whakarotolahi, e pe tokonia e tau kaumalanga, ka maa si kau whailotu, ka mea te pō pe, e tokonia ho tau lau maari e whakamagalohi e tau muui whakalau maari e, mo tau tau ho tau wā, ke ko sisu klaisi a ke lau wholofola, pe mo e uki mau pe ki tau toke tau o pe mo sisu, e wheitu ko tō pe te tau iai, ngai whatongia i api, ngau, tōkanga, wharehanga, pe whepea wheitu te tau iai, tokonia e tau ako toi tapu ko ni whakamalotorahi tau tō, ko ngā koe pirikim, tau whai me māmani, te tau au sia i tāniti, o tau whanonga ki ai. Tei tari whiwhia ki mōtol, ahoni e whamamafa e tau ako toi tapu e ahoni ki he sāpate o whamanatu ai e tolu tahai o tua. Pe koe toka te rini e koe tolu tahai o tua. Ai te tau talanoa ki tau tolu ki he sāpate, me koe sāpate whakaosi mau pe o i mahina hono nima e tau kotoa pe, mahina kome e pe koe sāpate whakaosi whakama opo e wike whamiri e mahina ko me ko sāpate e tau tahai o tua hange ko momi ai ka matare sāpate whakame, hoko mai sāpate whae, hoko mai sāpate tamai, hoko rewa sāpate pentekosi, pa ko sāpate whakaosi maupe o mahina ko me ko sāpate ia o e tau tahai o tua. Pea lai mono re soni ona hange ko re soni o sāpate ko e ni e tau tahai o tua e tau ni wafe ua taha, ko soni wahe tolu pa ko vesi urua ki he tāwhitu. Aia ko le soni ia o e sāpate whakamanatu ai e tolu tahai o tua. Kai ke te tau tala noa ki ai whai e tau ako toi tapu i au ni, ki he toka te ringi o tolu tahai o tua, pia mo ni whikau aki pe ko e ni hāmai i a sioni wahe tolu vesi urua ki he tāwhitu. O mea i he motolu kotoa pe, hange tau te whito ki tau tau he wesi ria nai, tau tohi koni stūtoni, pia mo e lao pākle wafe mani ma pesta fitu o ia e ngahe te fito i ako naki ai konga uruaki, konga ua, pe me konga tō konga uruaki ko tala noa ki o tua ko tamai, konga hono ua ko tala noa ki aro ke sisu Christ, pe konga hono tolu ko lau maari e maani, pe wai mo hono ngahi palakalafi whai hono ako ki tau tō e tau te fito i ako naki e tau tui ki o tua ko tamai, aro pe me lau maari. Pene as hiki whoke e tau video ai, pe ko put below a link below ke click ki ai, au ki ai o mamata ki ai ke he tau wako tohi tapu i he platform pe a tau me mo koe sisu ke toi whakaroloto ange ai ngahi te fito i ako naki konga uraki ua pa mo e tolo te fito i ako naki e koe siri ana pe a mo ne oni kotoa ia i he toka te ringa e tolu tahai o tua. Click he link below au rewa mamata ki ai tokonia ia te koe ka pau ke malanga e sāpate tolu tahai o tua. Whekau aki pe mo e toka te ringa koe ko lawi seni tūri, hono malanga i mono tau kawe i mono whakaoinga ai tolu tahai o tua peko Trinity. Kai ke, ki mua ke tau tala noa ki haki pui pui tu ano noa e sione wahe tolu vesi ua ke taha fitu, hangi ko whakatala noa ke te fito ai tau wauto he tapu e ao ni, pia moe haa mai e sione wahe tolu ai tolu tahai o tua. Wham ke tau ki tala noa no no pe haki pui pui tu ano no o tolu tahai o tua, peko toka te rine koe. Hangi ko mo mea ai sen tūri ono tolu, ne kau ai ai tangata peko kau filosefa kone o kui he kau whakatotolo teolosia, ke kau father of early church, a te tūri ano. O iana ni hanga whakalanga mai pena ne whatu mai e whakaukau e tolu tahai o tua. Mana tui, o koe ke sipela mai he loto tohi tapu ia ai tolu tahai o tua, ka koe whakaukau nai whakotuu i hene haa mai mi he toi, oku haa mai ai whakaukau e tolu tahai o tua pe koe Trinity i he tohi tapu. Meia se nesi kia whakaha, oku haa mai ai toko tolu, ka koe taha te. Kako tui au hange ko momi ai, lahi e ngai whakauhinga ke he, lahi hau e kau whatu teolosia, mo nau whakauhinga, alu ki he vai, pe mo hau e kau whatotoro tohi tapu, hau e kau sae ke whenga, ke lawa ke whakauhinga, ke whemiri ki tau tolu whahinga tangata, pe mo misi teri o tolu tahai o tua. Mia peke tau iro, hange ko whakatala noa koe, koe ki link below, o nau whai ai ako koe ke he fo i te whitoi ako naki e tolu koe ni. Pea nau tala noa ai ke he hakaula lahi e ua e whakauhinga, o tau ki tatu sia e, tau te whitope ki tau tau kau e siriana. Hau e kau whai whekau, kau se toan i tau tau kau ngā malanga. O tau ki whakauhinga i hala i pe ki tau tolu i ai tolu tahai o tua. Kau whotua pe mua e ki whakaukau ko ni, heri o nā mahino ka koutui wafa si sukai, e mahino ka ki tau tolu ai whakaukau pe mua tau toka te rini o i tolu tahai o tua. Koe ki hakau e ua o tau kei whihi ai, ai whakauhinga e tolu tahai o tua. Hakau ua ki o tau tui o ku taha pe.
o ku taha pe o tua hangi tala no ka te tala no me vai no vespa ke taha I si hoa to taha o tua mana tui ko tau tui a ki tau tolu ia ha whahenga Karistiane ko toa pe ko taha ko uhinga ai tohi tapu ko taha ai toko tolu pe ko toko tolu I toko taha Whaki mea ke mahi koe taha, mea pe asi whika kume o tua ku taha toi tapu, o ku uhinga ia koe taha ia ai toko tolu. Pe koe toko tolu ka oku nau taha pe. Whia ke mahi no, o koe ke taha au pito, pe o kai koe hakau hono wale o koe toko tolu. Hangi mo mea I wai ngai siasi, tau tui tau toko tolu kehe pe tamai alo pa mo lauma, pe sona kehe pia. Ai koe fo I hakau hono wai au whihala ki. Mana tui o kai ke toko taha pe hange ko whakatala no koe ne toko taha o ku toko taha ko ia o kia ia toko tolu ai pe koe toko tolu ka ku nau taha pe koe uhinga ia tau ia taha ia o tua ka ku kai ke taha o pito mana tui taha o pito ko tui ia mosi le mi me ngahi lotu kehe koe toko tolu ia hange ko ngahi tui o tua kehe tolu hala ai koe hakau kono wai o tau ke whihala ki ai koe toko tolu ko ia o kai ke nau kehe ka koe toko tolu ai toko taha Ai mana tui hakau uruaki tau pehe tau kawe toko taha pe. Hakau hono wau tau pehe toko tolu kehe. Koe omo hakau e ua o ku kei whe hala ngaki e tau whakauhinga toi tapu. Ka koe tau whakataha ia omo hakau e ua koe taha ai toko tolu. Pe koe toko tolu o ku taha pe. Koe tolu taha I o tuai. Whea pehe vitu te ke mamatai he toi tapu hango tala noa shema te tala no me wahe o noka koe veswa taha I o tua koe taha I sioma o ku uhinga ia ke toko taha ai toko tolu ke taha ai toko tolu pe koe toko tolu ka unau taha pe whato ngai koe whanki mea ko tui e toko ki peka ki tau tolu moa isia ka ki tau tolu kono whaka uhinga ai mo oni o tolu taha I o tua koto ni maa pe kono mai o koe nau taha pe taha o ia e toko tolu ai Pe koe toko tolu, ta mai, alo mo lau maari, maa ni on peso na oraki, peso na o, peso na tolu, toko tolu, ka aku nau taha pe. That's it. Kung te whaingo fuari, kung te mahi no e ka te tau tolu. Kai ke, o tui pe, e toko ni atu ki definitions, mo tau define, a honi, ai toko tolu, ka koe taha pe. Mana tui, koe tamai, koe pilamiti ko ni a tolu taha, koe tamai, koe peso na uruakia. Mana tui ka koe tamai o hau mea ia o wha. O hao mea ko ia ulu he pilamiti. O kai ke uhinga ia o ku mālohi ange ia kai wai e aloha me ikai. O ku nau tatau ko toa peka o ku nau wai hona ngai whatongia ki ke. Tama ia o ku hao mea e o wha. Mea ko ku tau ilo ia me toi tapu. Mea ko toa pea sisu ku ni whakamatala he toi tapu. Peka o aki ku ni whakatau peke tamai. Whakatau peke tamai. He ko tamai na e hao mea ai. Pero ni hae haka si suko lau maari maa yo nien o tau tākau ai mama. That's me niau koe ke nau kehe. Niau nau whato nia kehe. Tamai e hau mea e ofa. Lau maari e koe aloe poko si suko ai haa mai ai tamai ka te tau tau. Koe po pesona hono wai. Haa mai, na tau lawa mamata ke e ko si suko ai ni nai hoko mai he senturi uruaki, nai hoko mai e taime konga e kaua koe Palestine pa ne hifu. Pane haki o pekia he fungai korosina ni fuaki no tata pe mono siku. Ko sisu nei mamata ke tangata koto. Koe hā mai ia ai tamai ka te tauru. Sai, sione mai taha ni ma, hā ere haka sisu ka he whetongu mahi no tau kapu. Tako tau kapu ko iau tala mai e sisu ia he sione mai tau. Koe te ahane mea tai whai. Ko ni haunak mamani ko tau kapu, ko tau reu maa whanu. E tau kāi ngā ngone whakamanat pe tau tau ka sisu, ai mea nei whai e si. Hei kai ke rea lau mare ka mea mānon, lau mare mānon ka toi mea ta. Ka kone whakamanatu pe ke la tau tau, ai mea nei whai hei ko sisu ka lai sio. Ko tamai, alo mo lau mare mānon. Pe sona uraki, ua mo e tolu, koe toko tolu, ka aku nau taha pe. Kai ke, ka hoko mai ki he gospel no hiki tohi e sio tangu whakatala noa ki ai. Ko re sonia sa pate tolu taha I o tua wā noa ua taha o ku whamamawhaia e sa pate ko ia ki he sione wa he tolu ves ura ke tā fitu. Ai reo ko ki tau tolu kau malanga, te tau nofo ke whakate fito, ke kumi ai vesi I heni I tala noa sione wa he tolu, ke whakamahino mai ta ko whea ai tolu taha, ko whea ai hā mai ai tolu taha I o tua. Ko tui o tau malanga I pe tau topa kulahi pēa ngahi malanga ke hei au tau whai, tau ngāo tau whai ke sione wa he tolu. Kai ahoni e tō ai re soni ko I he aho I sa pate tolu taha I o tua, ko pau peke tau hanga veuki, ko pau peke tau hanga act Jesus, pe ko interpret, ai fo I potu tohi ko ni kene hā mai
ai tō tahe o tua hange ko whakatanoa, tō tahe o tua ia, o hape ia se nese wa kia whakaha. I wheitu ko toa pēa e potwhoro, ka ko pau ke ai e nau to tonu. Pa ko pau ke ai ai whakauhinga to tonu, te tau wō mai moia. Te tau wō mai moia, ke whakauhinga aki e tohi tapu, whakauhinga te potwhoro, pa e hā mai o whetau laki mo ki tau tolu, mo e tau tui, ai tō tahe o tua. Ai mo whakatanoa ke kōsperi ono i tohi sione wa he tolu e sura ke taha fitu, nas whai ai tau tohi tapu, o te put at pa moe post at pa moe link ko ia below ke click ai alo mamata ai o lau pe te whanongo ai ki hatoi whawangi lahi angi o pui tua o sione wahe tolu. Mana tui sione wahe tolu aurapene ai hou e ki siu po ke poto filosefa konko niko ti masi. Ke whai e na tala no, ke whai e whawhi hui kia sisu. Tā maina ke aratu aho ia pene, aratu hu po ori, hai no pena ke oe ilo mahata. Kone aratu ko ne whakaukau ke hanga whawhi hui ange, poko mawhai o sisu mau me whe. Sisu ke mau me whe ngahi mana ko ni tari ma sisu ia, e niko ti masi ko mau e pureanga o tua, o mau ia hataha o whanau i fo o. Whanau i fo o i he wai ka mo lau maari e. E pa tō tānge niko ti masi, e ngā whewhe hau tōi whoki ke he manawa ku wha e hu whanga whakatapu, ke tōi whanau i whok talama i kai, ko pau ke whanau i whok he papi taiso, i he vai pa mo lau maare maani oni, ke mau ai mo i tangata. Whatongai, pau parea ma niko ti masi, aurata niko ti masi ia, ke whakauhinga ia si isu pe ke define, pe ni interpret a si isu, aki e whakaukau whakai kakano, ahono poto, mo whakaukau e maamani koe. E tari mai ia si isu kalaisia i he mea whakalau maari, tari mai si isu ia i langi, tari mai si isu ia e nau whakalau maari. Ai o pahino ki ai hei kai ke lava e kakanoia mo materia o e whakauinga na whai niko ti masi, ke ne identify e mawhai o iha e ko si isu kalaisi. Mena whengai e si isu ia ka niko ti masi, hau o mamata, hau o tui e teunga po e matio ata lau maari maari, ke hangai o ilo e ko haiau. E koe kakano ko mo whakauhinga ki e koe kakano tala mai e paulau koe tatau e koe anga hala. Tako no tatau e na auha. Ka koe mea tō he lau maari e, ko no tatau na e whanau i who'o, ko no tatau na mau e pure anga o tua, whakatoma mau e pure. Hei kai ki lawa o uhi whewhea e waia pe moe lolo, e kakano pe moe lau maari e. Tau whatonga e hanga niko ti masi foi vesi uluaki ke vesi tahanima o sione wahe tolu o identify mai ke tatoka o ngā karistiani e foi matio ata peko e foi whaunga whauhinga ke tau whaiai e ko si suklaisi. Tau ono mai ke whihu ia pe tau whakauhinga ia toi ta he kai ke tau mai tomo whakaukau whae kakano o hange mo ua lahi re ho tau kakai e ahoni. Na wanga whenga ke whakauhinga ia mo ne toi ta pako mea unau ke heai ko mea teke matala re rea tau tahai o tua. Tau o mai mata tau matio ata aniko ti masi. Ai whakakakano ke kei whakamatala aki. Ai lahi pa moe ngeia pa moe o tua ia si sukalasi. I kai. E kai ke ta whetau laki. He kai ke lawa ko whakawinga. E te hepe ki ta ia. Hangi koe kai whakauhinga. Tau mea tau tahai o tua. Hangi koe vai. Hoko ke evaporation. Moe ha. Ngai whakauhinga. Ai ampia kei toko no. He uhinga ka kanopi. Ka koe uhinga, o tau ilo i ai tamai alo mai lau mari, ai tau o mai, ai machu ata lau mari mari, ai machu ata whakalau mari, e tau whaka uhinga ati, ke mahino ke tau tolu, ai tolu, tahai o tua tamai alo mai lau mari mari on, i he potu wholofola ko toa pihe toi tapu. Kai ke, tau o mai a ngea ki whonga vete ko ni whakaha mai tau tolu he whoi tala noa, pia koe whewha ohi, pia koe ki conversations, niko tui masi pia mo sisu. Ka pau te umalanga au ia i he, sione vai tolu pako vesi ulake tawhitu, mahi no pete umalanga i vesi tahao no. E ko sione tau tahao no, ai au tau mahendu ki tau tolu, pe nai whakama opo mai ki ai e sisu e ne wholofola mo ne tahi e ngahi whihu i a niko ti masi, ake ne tahi ake vesi tahao no. Pea kuhinga ia very popular, famous, i kalistiane ko toa pea e vesi tahao no. Hena e ofa pea o toa kua man. Koe na ne whuaki on out of pe tahani whakatupu koi ia ko toa pe tuipi tai kia te ia. He kai tene auha, ka tene maua e mo i tangata. Sai, ka pau te umalanga he sāpate tau tahai o toa, te umai e vesi tahao no. Mai e vesi tahao no, mana tui nau wha malanga e son tau tahao no ki mua tala no au he ofa, tala no au he tauhi, tala no au he tui. Ka koe tala no au koni e son tau tahao no koni e sāpate tau tahai o toa, e ta whanga ngi identify mai ange ai tau tahai, ai tamai
alo mo lau mare man mo e nau whekau aki. Mo e nau whekau aki I loto I he mo oni ko ni o sone tau tahano. Kai ke, kau ka whakatū haka weinga te whakatū pehe, ko e ofa e otua ia sisu klaisi, pia ku mau ia I he tui pikitai. Ko e ofa ai otua ia sisu klaisi, ka te tau mau ia, pe te tau nufo mau ai, I he ofa ko ia, ko tui pikitai. Te ulawa o whakakaweinga peha te asoni tau tahano. Kai ke, te hanga lewa wahe sone wahe tolu e tahano ki konga lahi e tolu. Ulua ki, hena e ofa pehe ai otua. Konga uraki, hena ofa pehe ai otua. Aia, koe otua ia ko ofa ia. Koe kamata ane haa mai, ai pesona ulua ki. Otua koe ofa. Hangi tatau whakatanga no kane nai. Koe otua koe ofa. Koe matu koe konga ofa oi otua, koe ngā koe ne tamai. He koe tamai au kuiai e ofa. Koe tamai me whata tai o kuiai e. Koe mantui hek whakatanga no ke pila miti e nofo whaamiri ai otua. Koe tamai au iai e whakauto utai whaamiri. O miai e loto ofa. Sai, hena e ofa pehe otua ki mamani. Ulua kia, koe tamai ia, o kuiai e ofa. Sai, koe ia nane whaki hono alo tof pētaha ne whakatupu. Konga hono wai, nane whaki hono alo tof pētaha ne whakatupu. Ofa e tamai, pea ne whaki ai hono alo. Pēsona hono wai, sisu klaisia. Aia te konga uraki e kumaranga, ko whakamatala e hoko ai ofa ai tamai. Ko konga hono wa, te whakamatala ai hoko mai a sisu klaisi. Ko ofa koe a tamai, ko oia nia u ai ka kano ia sisu klaisi. Hena e ofa pehe, ko ofa pehe koe otua, a e nia, ne whakahaia ia sisu klaisi, ai ne whaki hono tata, whaki hono sino, I funga e kolosi. Koe ofa koe, ai koe ofa koe ko sisu, koe ai ka kano ia ai ofa e tamai. Mea ke mahinu kai tau, hena e ofa pehe ai otua ki mamani, koe na ne whaki hono out of peta ne whakatupu. Koe ngā koe ne ofa e, koe ofa pehe ai otua, ia sisu klaisi. Koe ofa pehea e tamai, whewhe, aeni, na tau kai, na anohia, na ne tui e te unga ngā halata, koe ofa e ai tamai. Sai, konga hono wai, paka konga whakaosi leo, ko ia ko toa pē tui piki tai ki a tea. He kai tene awa, ka tene maua e mo itangata, ko konga whakaosi ia. Ofa e o tua, whaki hono aloko sisu klaisi, pia ko ia e tui piki tai. Koe nau e tui piki tai ko te nofo mau, ko te taka ofi, ko kai ngā, kai ke te tai whia ma moto mihe mo oni ko ia. Aia koe tui piki tai ko ia, ko ngā o ia e lau maare maarioni. Whatonga iang, ko ne osi ati fo I westa hono, ko ne hā mai e tamai, pēsona uraki, he ofa e otua, na e ofa, na kai ke tō ngā ape hoko mai a sisu, ka ne tālunga e ofa e tamai. Mea ke maina ki tau tolu. Ka ne kai ke rewa ke, ai ka kanoa ofa ia e tamai a sisu kaisi ne pekea mo tu, he kai ke ahatui piki tai ia. Ka ko talamai e sone wahe tolu westa hono, koe ofa e otua ka koe tamai o ne whaki hono alo, koe ai ka kanoi, pea ko ia rewa e tui piki tai. Koe rewa tupi, mantui ko tau tui piki tai ki hei ko sisu kaisi, pau ke tau whioi mo lau maare manu, koe papi tai soe ki tau tohe lau maare manu. Koe whanau I whaou me papi tai soe ka te au ka whakatuwa, ai koe papi tai soe vai lahi ki tau o iunu a fuwa, koe tau tui ki hene pekia, tui ki hene toi tu, pe ngā ua mai lewa lau maare manu, koe tau tari a sisu, koe papi tai soe tau toru. Koe whanau I whaou ia ki tau toru, ngā ua mai lewa lau maare manu, o ngauhi e tui a te au. Ke piki tai. Koe piki tai e kutui he eko sisu kalasi, pai koe ngā kuhaku mawhai mua ku poto. Ka koe ngā koe ngā hui e lau maare maare I whakatoka ngā iangi, kau maranga, kau wako naki, kau ngā karistiani. Sione wahe tolu westa hono, ofa e o tuate te ai atu ulaki ko tamai ia. Whaki a sisu kalasi, ko hono alo, whaki su koe ai ka kano ia e ofa e o tua. Pe ko sisu, koe ofa pehe ia, koe ka kano ia ofa e o tua, embody, pe whakasino, manifest, whakahaa mai ai ofa o tua ia sisu klaisi. Pea koe tau whelawe lema mo, koe tau tui. Koe hao nung tau ilo e tau tui piki tai mo tau humao ai, koe ngā koe lau maare maare ni. Kai ke tau kei mamata toka sisu, tau mai sisu se mai tai, te uha ere a kia koe hao whetong. Pe hao pia tā no moto whakamanatu pera ki moto, a ngā o nā whai I he funga I kolosi. A ngā o nā he koau mo tamai ku mataha pe. Hao lau maare o tala no ke ngā o a aku nā wha moia pe tamai. Pato ngā iangi, ko ne kāto ia ai tamai, alo, ta mo lau maare maanion. Pako whakatua, kātoa ne whakatu, e whai toko tolu ko ni e nau haia so ne wahe tolu westa hano,
e ne uho kotoa e o tua koe ofa. Koe ofa ne ai tamai, ai ka kano ia sisu, pe koe tau nofo mau he ofa koe ia, koe ngā ue lau maare maare. Toko tolu, ka aku nau taha pe i e uho koe ofa. E ko te aku koe whakotua, ko tui te mahino ni lek whinga te whakatala noa, koe hā mai ai toka te ringa Trinity, pe koe tamai, alo mo lau maare maare ni i hasone tolu, mo koe vesta hauno. Mana tui, tamai, ko ia e ofa. Alo, ko e ka kano ia ofa ko ia. Ta koe tau noho maore he ofa ko ia, koe tui piki tai koe lau maare maare. Koe toko tolu ko ia, kau nau taha pe he oto. Pato tala mai reo he puna ke ia. Iyo, koe otua ko ofa. Taru ia mei mua. He koe ofa koe otua ia. Koe otua ko ofa ia. Pea koe hore wai ofa ko ia. O i loto a ia i Trinity. Pea hala nai ke tau pe he. Koe uho i Trinity koe ofa e otua. E hala mea sone wahe tau me stahana. E hala na ke tau pehe, ko e se nisi po essential element o e tau tahai o tua, ko ngā pe koe ofa o tua. Koe macho ata whakalau maari e na fie mau e si su ke tui e niko timasi. Ke ne tui o mamata iyo, tā e o mamata ke mawhai o si, tā koe mawhai mo e ngei au si su mamani, ko ngā he kaki ata ataia me tamai, mo e whanonga mai tamai. Pea ko whekau aki pa mo e ku kau ki ai, kau niko timasi. I whai e ngā oe mai alau maare maanoni, ke tui piki tai ke mone whai e ko si su kraisi. Whakatawange ku a ua te tawa koto i tapu e au ni toko ni ka te mo tolu kotoa pe te mo malanga e sa pate o e tolu tahai o tuai e so ne wahe tolu e sulagi ke taha fitu ka pau kai ke tau malanga toko ni a pe ke tau tolu si kau whai lotu kau ako na ki toko ni pau pe ke tau tolu mo ui ho tau lau maari e kau maa ki tau tolu manako whanongo malanga tau o ke ngahi malanga ho tau ngahi apisia si tau whanongo ai e hanga kau malanga whakakoroa ki nau tohe lau maari o maani o ni identify mai ai tau tahai o tua e mo oni e gospel no ki tohi e si o ne pa koe wahe tolu besi ula ke taha fitu whakatawangi ha ua tua e wholofola e ahoni mo ta wako toi tap toko nia te moto hangi ko whakaloto lahi whai e pou atu pe mo mui mai subscribe mai ki moto fo subscribe mai ke tau platform e tau pe mo koi si su ke tau wako toi tap weekly every week e koto pe e whai ai tau wako toi tap ke toko nia ai kau malanga kau whai lotu oti pakotoi whakaloto lahi ma ki tau to te tau wha kore ke tohi mai e tau whau mai e tau malanga tau whai kāta toki he ngā ua e ki ko tu iau ko tau ngāwe ko tau tō kau malanga whai lo ko hae ki koroa ke tohi hifo hae ki koroa te hanga o whau ia te kita pakotoi ko lau mare maana ni whakalata te arotu o malanga te ilo ko ki koroa pe na te whekumi ki ai pe hanga e ki o toko nia ki. Kai ke ngāta he koroa te mau, pai lawa rewa tāna ki atu e ngahi kini koi, me ngai whakaloto lai, whaka e malanga, koe pou e tau ngāwe maho inga koi, kono tarakia e ongo le leio e ko sisu kraisi. E tōnga malanga, pe ko whepe potu ngāwe anga, pe ko whepe a whetu te iai, ke te wahe e ko sisu kraisi. Whatawang, tala monu atu ki mo tolu si kau malanga kotoa pe, kau whailot, o mui mai pe. Ngai devotion se ai platform e tau pe mo koe sisu, he tau platform he Facebook. Whakaroto lahi, mau pe ka ki tau tolu, ke oki mau pe ki tau tolu, e tau o pe mo sisu. Mana tui ko tau o mo sisu, o kai ko o rea pe, ko tau o mo sisu, whai he lau wholofola, whakalau loto, mo whakaloto. Mana tui oki a lot family, a pi pa teo mau pe ai mo tau tolu, kau malanga whakmaan o ni e tau mo ui mo tau lau maari e whai ai malanga, ko tu he whekau ia, nei whiri ki tau tau, tala noa ke kospele si o ne, no ki tohi e si o ne wahe tāne ma. Tala mai si, na kai ko au mō tōna mō whiri au, ka ko au na au whiri mō tō, nei whiri ki tau tō ke tau kau malanga, ke tau hoko ke kau malanga, senturi wataha, ke ta laki a ngō le leio si suklaisi. O tō mafke ke tāpuak mai, i nau tōru kotoa pēsi, kau malanga, kau wakunaki, kau whaifukau, kau se tuata mō mea mai, ke porokalama i platform tāpe mo koe sisu. Tō kā perine koe ko lau se turi hono tala noa, ka hange koe whakahino hino māk mātore, ahon tui pēr machi ata totonuia, ai mo onia lau maria mo whanau i fō, o maua mai o whakauhinga i whorofora, ka e hā klia mai pepa, mahino mai pēr teki mātore iyo, koe otua e koe ofa. Ta koe ofa e me tā mai o whakatawhi e nei, ai ka kano i a sisu kai, ta koe mau piki tai mo mau nofo mau he mo onia e ofa koia, ngā ue a lau maria mānoni. Tā pua ke platform e tā pe mo koe sisu, pa koe prokalama hako to i tā pua ni he wiki kotoa pe, wafa mālo no sisu Kraisi ka mau wha mo oi. Amen. Malo apita mo mea mai, tu awhatu.